wa ba ye TikTok so no abekere ne do ne de ene ye kam ye trate ene azagro timpa chaw mimi de enie papa stone enya nwanwa se ye te ha na ni sa enti no ene ye manije e ma hoho a se ne ohene bi ye ohen kese Mikurum here. So any fear. First picture who Europe so. I don't know. What's no young one or town? Sir, it's quite. Who now dear fashion passing. Yeah, the other day. You be ye, me say, and then me I just cry, no. Badge the boom. And as a Friday, grand rap. Hey, Friday, me say me the stone boy beats bear freestyle. I'll try it, you know. Memi nya ya dia why ya mami na sen kuma kwa na print na ina bom ne bo so ho na nge wu nya wo dia wo dia no fesi mo me ye could be any shirt this na interestingly other artists ni bi so achidifo okay enso ye videos bi say adan na menya omo so e de me pam so bias bi ani ba bia bias bi ani ba bia asabusumi yesi stone so be du omo so omo nti omo nto omo bo me da se pa se watenetene masem na ma me pa ready na go for Ghana asem wo kan na osuro ayo yey ena so yaba na wo fransa na yebedidi nkomo no asem bi damakoma so a me pese ye ne nkrofo nyina na nipa nyina cheche ehu hia won usa hwe obi adem pa wo kwa dem na wo na akohwe wa ho ofese ne esitie na dan uti senia wabosu ositie bia ma wani nye ho sa uti so dodo wano so dodo wo mama wadodo eno obi se obi se me mama se bepo okoni mama ye so nya okoja na ngo beko okoye ni mama ye na edi na chi ga fans obeji ni kuro mo ka na abi kure ni sika obi e wo se but ho ofe pa o manka he manga edino ahwe wo bi adem wo hwe ho a senya wo sitie bia fanesa na fei don ho na kai senya obi a na obehia na obepe wasem by now na wo se ni patimisua ni ejai say me ye bibi obi nti me ye bibi na obi adome me ye bibi am obi apemasem ha ebre ni dura obi ni wa boho enti no ye hunu sa de no obi wo ho obewura baabi de ko ye maami wa apemasem wa time san wonome enti aye den okay wunya mempa wo na maami owo ba wi asenka sa wa brew na wo papa nso so owo ba ye wo konsa sakode na oni anamo kan wo fra no eno ano no wunya approval bia biu enti nipa bia sanya ositie bia fa hye otrim se enye obi a na bepe wasem bishop aduma ye enye obi a na do ye obi wo ho hu video opentem atwam kura ebi kura di atem andi no bi wo kura da so na wo siro wo twen da asem beba no be yi no ada asem beba bo se wo ye manka na obo ne hwene ne saa no enti nipa unya hunu se ya nkrofo ka se message am de ba na ya na etu direct na o hye no kura na meka mi nya ho mfa ade a emfa value bia mrew ema me ka de ebo kotodwem de ben wo we hu hia pamphlet ni akiola na wahu me ka kire no wani ada ho so se de wi asenan no bia na bepe wasem enti yemfa nhye yetirim ni hu abrabo ne bo enti bishop me pa acho te ho na mama mrem na wo fa mrem na yenkodi nkomo awrade nhya na na odi aba na onye okese na di otim se Nigeria ba panyini pa so ko Nigeria mo muto engines ni ayi na so de no na Nigeria ba panyin voya mo te se omo dress mu ani o na bag ne kakra bi hye ne asa sika nko a computer na so bu nso ye ne se sika nko a o ya akonta nko a na wase omo pa ofo mo no he ye no na ya na ngofo so chiri we no ompeni se yo da bi se na ye se ngofo mpe ombenya na nkema muna no wamuna na ase no na nka omayo no mani ade sa no sa nko mebo pala yazo ya kunkwan no kore betena ya bezesa ya za agro sa bishop me da se pa ye gwagwo ya nim ane ya kwa nanso di bia ba keve ya ta no obo ye nsa bongum so sa lo ya me nshira lo bazara team se me system na boost bibia da na ko kawa pa asema odi abai ene na mi tufo ne di go san di nkomo bi na mse na watwi mu be nkomo bi beto mframa mu na se enam ba bia anze nipa no wesika kakrenti no ya me mama boys bi sika so mu ni matem
obi a me ama so ne nsa ato aduane ama na die okọ wale me na mpam na taade hye no ono awie atwa ntro kora wonim me papa dade owu kwan owu bone ne susu se sara papa fa so wuye na em so no kora na kotu yes kama me ya na kire se wo je de ne ho ato ne se waka kwa me matu panyini fo no kire se onim se mati ade na me yehia ne matu panyini fo na atre wo krom ha Ghana nso hwe ni bi no nti akwaji sky didi nti wo ka fo achi ana se memesom na attention en naivete nti e ba ebusa me kwhia na papa minim adoma ye de ama me o na minim ba bia meko obi wo wa oda sori a wodwene mutu na adwene de ewo na ade asa ache yenzu ehia nyina mu ye besi esifie o aha nti ye ni mmiri ni obi wo kakra ye kura na ye de ye ne ye be ye ne yakọ ye hia wo se ye ka ne ye be ka kire wo na obusam se ni pesu de gonni menene pa ne ama ya ama no na de na akwayi ntimi nke yetimi wo saa wo se obi a ufiri se ka uhia mu nyina ono na apese oboa no na ono aten ne agenzi usa ebi tibi sisa na mde hwe abraba ya ebo mesi asem nto a ana bibi mpie ya ne kose nyina hye nti na bribe bi ma ya nhunu unu ya suban da a kire pie ndi pie na hunu na no da nyame asese hye ontem emre mi obi busia na esua bese 1000 Ghana bosia ni munu no adane ne ntokwa empeso obeba na ne onim se me anka ma yire na agema de na me se ma ne mfa se de me dono no se na me se despite anga 6 billion waje no ka me de maje ndo de kitwa bi ya chirem ni suntem do se me pipa bi pakinisi nyame kura na aje wo yes ntem no me mfa pakinisi ba bi enam ka we ntini ye free se de odi me buzam sika bi go nim se kwaku mfa ma no tuya ne to kwan kama ndi abrabo mu anhye sa ne man kitingiti wesu na ye wadwen se uye o platform ya wo so ya omo ye good girl my sister Mr Queen ma samba kumfa che nipa ne nso no na beba bebo nyam na tua o ka wutimiti na ahye wo nso anye we na ewo wa me na wo ka ase wadu wonim se okọ twi ni bi no na ye wo so wawi ya ama ye nim gofo edi kan ba no aka ne se na ne ade na ye chance no anga nje mbego no ma na me zo na wo ma me fancy ndi adwuma we mia mesuan se wo so ofa ya ade o ofa nya ade o eye ne minim se medima ye na maye me hwe ho no eno no nya priority ye ko akoye ni mu a wo so ho asembo ne ne ba so anko wo kan bi ejei twe na no sa pa enyo mo a dadi lumba ni mu ade o man we die ye nya ne su ni pa ye wu ye peja anom na na ma nyina agitwi nya na wale ye nya na wale ye nye one day papa e ko na sigito we afre de lumba fans ma chemienu ebi gina Ghana for no nipa na wo chi no no nti wakota ba bi no so no ye peja anom na no asori de agenu ogina wono wo sawo eduan nte za de we ase wa asetre ma me wo be no madura wu ni obi akanti ndi akwa bi se ye de se kan wo me ewo machi sika na wo no mate se sika ba mante yawo ba me da mani nipa no okura sika na ekume aferi eno na ekumi because ni amene na tie na ni amene na ye no a watimi atwi na ni gina machi di ade ye wo me sa wuti asem na ti mentik sika ni pain no ba me ti nipa no de wo me na yawo no no ngwa na me de ti se me didi na mmani bidi masuma se mu oduro obi ante no wona me ka kire no yes ye de mi tu kwan yi kura enya maso ona madwen se me kwa mbe fan first ona mezusu hu ateze we de me nganjiro bia me nya kope ona me ba be fa me gemini aho me se wono enso se wono mom no na to obe ye de etan enti oni pa bia mfo ofutu a wo de aba na wie ye wadai emfa mmone ntoma no se abrabo a wo botom na bia ma me kura be ba be ye otamfo disuzuma otirimu nya ode na si a wanka no do bebra poison wo mu bebra wo mu se ka sha conflict the name of say na me do oba na me ne tie oba ne petim di we ya me say no bra yi ni ka pro me gotu na kura so me ana ma fa no me kura na nam di tu kwan yo ene na bra yi yem ze no nko am obi akuno obetimi aye no topic me na me yiri di nko ye bibi ni ye di nko ga say e ma bi nso me se ma me jae eto a be ye jae ene ntra menye saa se ma hunu kwamboni bi so ba mama mi gidi a kire me se ebetimi asi enu ne be save you mi tu ehu mi arada kwaku kama yi metima yi wade obodam enti hunu ne saa to o me yese ye wale na e de enti no ya bi me sro nje mi nkran to bumabam ude bumabam ze kwaku tambia metima gya na me nkekire me ho we wan suasuane efieri ala do na me kasa na eja makon mabo am yende ne me yere eja because obogo ti say ebesie na ave ma me di suada mani say eni abu be malia wo se bibia fra brabo o be ne
What you say? What to wash your own crying to her near maybe one who see what nipper or bar one or to meet any time and Danny be before floor. What the man I didn't know one would do a G. A travel for banana the animal do jail. One of the ones a mamma from one in a team against you. One can't do very regret it. Now, my program to send you a na ya producer say no your competitor adamfo the producer and the competitor adamfo nanti no be dey fa wo biada dey fa wo biada yetimi ni gomo bu be no be na ye dey na we dey me you quantedi you see but so what prepare wa kuma acheche won ra emu oba over time the chat and the program is a very unique chroma shows we enum nyina so ade ebe tina ango na ayo nguzi so no oye wo so nkomo ni producer nko na di yo enipa nipa timi ye bibia bi ntutu na wo bobra no anje kire wo hu re ehunu se mene ne ko ba ndi asama okay dia onim radio mu no obefa ne fala but ya e wo radio game ni mu no enye easy very funny esre na wote ya won so ready wote ya wo pa ma hu se ade no ya na ade kwa disuya ne na fomu ma futu se mpa na me de ba pa enie wonzo bi tu nia ori aje question dai wo se hoda li babra se si am betra na nkonkron ka che se min change e be ka se ma asofo nyira yo nkonkron asofo na kura no afre na asofo no message agani ade be osu de dika o TV first what the abab boss do ni abeduru wo no ohunu na apem ne bo omoso nkanti on beso osu be repeat the same thing ubo za fe twiru ni abo per quotation mame wo na wo se sofo bo oni me be quotation but they not say at once ni ba ya mufu enso so wodi di wo wu table so nyenso wodi ani mo nyam nto ama bondizu ni woni di wo nchen onfa ho wonke onke minimo bia wo ye obi adwuma o store adwuma tomo ana papa na giri di no odi agya ne se gofu ebetu mo kon go wo lens wunim se adwuma ba wa che se ya mo ne boden kobra no na wakoma ne payo ho bo no na to so ye de afi adwuma na sei but ya no o yesu no o ton ko ba bi no akoje payo nipa no nyare ya akoje commission wan kantim just ye hye so so nye hodie ni bi wan kantim ubesuwa wonne na to na adwuma na gu no as dem tema kopɛ foforo wo no ana head above from za Sompa ye ready ye do adwuma wo mebre market akora na ode ade ba ni timi TV bi koye one ubedu as ye ngofo do maso ode ye nko no da so ha pay but ode adwuma ko ba bi sa ni nyame ntua wo to wani hwa wo e be ye ukra ya sa so we betima ye sei eno na mbeza mjechiro obi wura wie yi se hunu se timisi ni patisa nye wadamfuro kacho se okuru ni oyese dia oyafunja na wokono oti se okuru wo brana nye wadamfuro ni patisa wono a ntwa nyene wanto obetimi awu obebu obemse fimfram oba tutu obefefe no so no dwene to wo se we ya ro ne mesi ya betimi sana me de namo ye nti kroma ne ekobie bible mu a Yesu Kristo e de mfiano eyi ni mai me se sana me de namo waka me ebua me nimpa se me badakro na ya abu ofume nti ma prepare ne bufodi na metima ye biem e betra ne akoya nim me nimpa se mbu betima fudakro ma me slive be dakro e bia na ade no nim na odimi nka uboza ye ne chibu obehu pa o wura de na obeye na betimi akova na wetimi ato aso no na me de bia me prepare twen yo enye me ye ni bi minini benya na age attention be ya pese okono ebi so nka ya akoso hostu na ne yeze nka mo be kopa etu be ye ni bi na agoye ni bi na be say ade etu prepare bi be cover ne de na fa wunjira go wanim eno nso ya abadwen ba nkomo ya metwe manso ntwan na ndia wa ye me no me no nto na no da ma no nto ndi hu na na ye ma hye no ahohoro because udwa no bo se ma untimi nya ne ahoye obi ye bi wa so dem za ade asof mame aye onso na bo for de kese ba wa so dem so mama aye na de wantima voice out amass of one so so mama kura mu twan na onye hu na baba ne sa ne se sofu afra afode na wo kona sofu de nsa atu nukom by the man hia wanka na aye nsa de otwe kura mama tina se ntena na afode yesu ne yaji abe yo obewu pressure be enu a ne yaji de aye wuye
timi ni aba fefe yan kanche ni otie ye nese yesre ni die kwan so ne no sre ne betima da no tamfo kira kunu ne sa ne si sa watima de na wa mo wani ntime hu ani achi wono so aye brother bishop abo ba na ni twa kurukuru kozi na chi no wani achi ni fe na yese petro yeze no man Allah ana aba no every time urade Sompa FM is a jumpo ubedi aje upe country for the neko wo ai kama say any adwendwen ato all because obi ayo enyedo obi mpe wasem obi di wani ama wa moto wa ye basa en neto te kan ya odi abana ya se ye fa obetimi de yakọ eni mo pa ye tie ye lumba kan ye eni fa to wa wodo ya wo ye enne ka o kwesi akọ ka wontimi ento nana ya ewiase ma se en na mo pa na se nla na me kan bibi obiti abojet mo ya wo kan ya kwa enkrofo oke obiti na da bonte kro ya so na ya wo no obi awon nai ọwọ́n ọba ní tìmí náà wò náà yóò àwọn ọdún ọba no wọ́n di wọ́n ní dẹ́sẹ̀ ọba níbi tí wọ́n ní broken heart. wà á wọ yẹrẹ. dako wọ́n hó ni mo àná ọba ní báyìí true story o ọba ẹ̀bẹ̀ka kyẹ́ ni sẹ́. ẹni nyẹ ne ho bi o. ẹ̀nyẹ́ wọn mpo ne ba pẹ́ni na ẹ̀bẹ̀ka kyẹ́ ni sẹ́ ní báyìí ní sẹ́ nyẹ́ papa ẹ̀nà ọ̀sẹ̀ báyìí ní sẹ́ nyẹ́ papa ní sẹ́ báyìí ní báyìí kyẹ́ ní papa. ẹ̀sẹ̀ wei deɛ wɔn ahonyɛ DNA. We a physical report. Just say, what's a abroad na woman here no. It's a hand send him a missing, papa. Papa is my dear. I say, she means it. Kwadei. I would rather go for number. No, papa could do something. What was the church? I can't invent one thing. One day, so a jar and a kumemu. Just what jar crack show and a kumemu. Papa told not to say, what bay on me here. Seven said, "Oh, Brockway, a year Japadia, a woman, no one I don't know, or bandit to me, I am sad, you will say. And I am param. Papa collapse and no one. Watch and walk on foot, one collapse. Or could have Papa and walk on foot, don't say, what you did. Because what you want to compare simple. You will not be able to be that. Yes, I'm manna, a desire corn and one. What baby won't say, what baby a what, and I say, I had a sha. Now, come on. Where to? Just a white jack on my say, as when you move, you must be a year. It be a for a friend to win a year. Sompa FM. You on now, all friend, for friend, and a crocodile tears. Hey, obey. A Japadia. You say, I want another. I send on over that tracing. Now, what Jimmy to Jimmy to say, because plans a year wouldn't see my orphan. Mammy, a Japadina, I'll pay jam and my young man. I will take what you bet jammer. We a mamma tin in Sumu and my make up for sending up on me. A man 77 could to you to in Ayaqua. And then no can say, Nanka, a man, I forward over cover principal champion to your wasn't. Ebi no ntiase ebi ni papa ni ma no ho na busu ho no mo project bi ebi kra wo ya mo wa wie enye ne kwa so ayede enu ntire se ye so nipa ense se ye de ho tu nipa so ense ye trust se no oni mi sire ye oni mi koba no anything at all can happen obi wo ho no mo se bi adwuma mu ye wo no na ya oni obi ye fine oni ni share ni secret na so oni na wo wo ne ho ade ne nipa so se de dem bia mo kamfo no we say woni mi hia wa kam mo asem say we na do kan ba ba da ho no and then you bebre enkonfo ekoduma kra omo ni nye because ne ko so oduma mo no onim the source and so the source no etaro ntuma agbo be ka wa na fi na ade oh eno ti yan hwe ni me bi yen so trust yen so fa ye ho enwura yen so nyi ni padi ne mo na ya so wo ti ni padi bebre ba no ye wa de na ya na ye
and then you fly. Do wakumanyina kuwrem. Ye nanti sa keke. Ye nyina nanti sa. Ye nyina ni nkomo sa. Ye nyina yam fagi. Ye hu se enipa smith obetime yim say. Na mo me ma yen ka say me na me don pa o de ontimi nya me sa obetime aye wayi wafi hono mo ama ade bia ye se bio ebi anka e ba wunsem. Ene na obi e kan sem wo say obi na wo so oni ebogo si no kan say VIP say STC na wo kotamale ene oni ankoko sie no ade ache ya na oni ana ya wo kotamale wa free oni akuma ni say me walandi no ade ntin wo yes because e nipa hu obeti wa ko yi wa hwe wonnim na adwum ni na ade mu STC na efu ntaban de na kwesi landing. Me say efu ntaban de na kwesi. Onpesu obi be hu se wo tu kwan. We so no obi hu se wo tu kwan na ya. Enipa bi wani bi omo ye. Ekwan so ye nkofo enya accident bebrebe nya na ya. Ni nyina ye ekwan bi a omo fa so kan omo sam che nkofo na ya panema omo. Wo woni enya na bia na obi wani. Eno ti so no obi e di agora na ya. So steady nipa ko na ogi tu mu se enipa no onye nyankopon ye enipa ya betimi say at any abrebia Sompa FM abu obi pa amene you obi afro because one of the say otimi ewura ekono ono na yente kro we mu ana na hima bi pa obi bo pa ama ekoyi ni free o mi rain feed da na ya ade bi kro wo so ompe wadani ato what they not to this will be a conference way in the year, so ya, and also ya set the whole spice. You bet church one to say, I didn't ya walk from us way in the wood to me, and it's you soon nipa. You don't feel when you're my nipa. Say, oh, mammy, oh, say you wouldn't know, whoop po, hey, and maybe now I could ever see so a brandy. A brandy and a channel, and yes, I'm good to her. Mammy got chair a friend and the basset, and I want your chair. And now I hold their chair. I say, we say, be a CMA. Oh, my own new person. What hold their chair? Will back up when you will be a yaw watching. Yeah, I have so. Will back up hold their chair. I just said, how? Yeah, we see so when you be sad. How? No one you go so big as so the betty. Never 10 and I just said, something was saying, and what you it will be a crown. No, be after the baby see you. It will be dinner so open one. This will be said of proper like kind of way. I won't kind of go away say, you. Me that say, over. To say, Abrabono, the aqua could do no. Why am when you are your home? Any pan no crab become. Won't me swing your many pano. Sanity. For between. I know that's it. One function I guess and come genius say by him. Okay. Nana for big usichi. Opem so yire no nkomi asemu opem so yire nti enchia ne nsem oye adwuma o education office ewo pempa sambre ho anahima o san ewraba na na edi ne dwuma pa na said ohia nipa bi di akonwama wabɔ no homɔden ana na gusichi ewo de no udru ginyase afa ne ntampa fra eti nana nyame enhia no omo abaso no wakonya trafo nyina wo fa no ne wo maame no na hema nyame hia opa na de na ye kan so megidi ye se o so obi se wo mama aya shamo na wo mama na za wo mama kwenti de wo mama nti de se kuro we de ana na woto no na nim se nipa nyina do eh e bi masada nipa no de nanim bai ana otro na ma otro bai wa hu nanim ma nkopɛ nanim kura yo de wo sua wasa bia na ya na edai tia ne pa na wo ka se bi kwa ku ka se bi o si itimi ton wasa ma wo wa plan no ma we producer timi koton edin o ejuma ba ko ebi si ye nche se ye plan bi na pie ko di baby e de amanyame sa nana awon pakro ni anzu be di ni bi nti koso ye de wo ye me maka cho se ade bi wo na wo ye na wa fatawa
koso o free ka kire me kura nyenne enye hampo dabi koso edu me be mo be meka njo say I address kama wan ka say ogina hwemu as and my family ho pa me ho so ayefe and 2 pm on obi ankanfo kura wa kanfo ho ansana me ba ansana wo ba nya by force and na futu sem ne ye na kono na no m se nra se ne accident bi esi onya sem ketwa ye stra driver for no wo mo nto mo bo ya de bia driver o te kem na se passenger kan wo na o mo na wo de wo mo ko eti wo mo ka cho se tobo ye se ma me ba ko se driver ye kwa ye tobo na ne buo fu passenger no ampa okohwi o mu nyina gu ndipa be 19 emu nkola o mu nyina wu o mo maka no so kra na o mu wie kra nkeye ebi nsa te bi na bubu o kono ngo kwan so driver fo me kwa ba sisi a o kohwi o mabuaba yesramu nana emu nkoda o mo kokwan so ya o mo so mo do o mo makono so o mo hwe ne yie nanso nya o mo obi wo ho a o ja ne ba ho ho na o de ne ja no enti emu nkoda a wuo anya asem ketwa ti yebesre adwabafo mu tu kwan ya mu nkan so nipa na egu driver ni se wadawuru America tubu no na ne buafu ebi kra jigada o ya ayefro Africa ni nkobi nyame apata kra na wo ankasa opasinya na ne tekra ne bufu ja ne man nya na wo ya pentam kana de mse yedim enso ya hwewa ye nyina ne ye ana sam keto o ya chese ya che o mo ama konongo hospitals wo bi ya koi ni ya che o mo ama wo mo a chese o mo nipa bia no ho ka no chese se abusuafo be ba o mu titse de ohun ne mo bu ana senkwa na ho chese ni tini ne free ni akonyina asai ntu ni mu bato ana se ni matale jena o ba ku se wa kan sa no eti ye betra was awo sa de nyina accident de ho nenso ahweyie me kontam o mabantem madaruma akra kwan su na se na nkajo kakra ba se de enye kura nti busuafo a mo de hye no kan ho no e mo mu nyina ya akopa e mo mu nyina ya akọ rawo ne so mo ko mo to na ma mfa na won so wom adai so mo so overtaking no na cars ni nyina so e cars akese ba kokora na se gas yi but na lock na gas ni nti che se ama adidam pa na me nkwa nko mu ye nipa kiba didam pa eti yebesre kwa no so no mama ka me se sa Accra road no wagimi na wuo nyame de wode kwa na ma yese yenko ni mo wagimi na wuo baby a we overtaking yese men you overtaking won so se meye speed na wo ko di mi se me ko me krom dwa so a me ko na bom so ba na ma me se besen kwa ni wanim besen because me ko akoda me nko ma ma yehwe nti nana nti na onim se nsema topic ya odi abai nipa bi atiwiase nim se nipa nyina do nana no se wadwen ye osade ampache wo se san wadwen dan se na me kan bi wa ha omo amoda so Disneyland da e bi omo twase ni omo hu ni se movie ti Yaa Serwaa na obi a wo tie Sompa Nkomo bia no mesrew enwe se nipa nyina do da wo sa exams a wati ukoye exams ne de no bam se ntu susu nipa nyina do ana so obi tanwa chosa megidi yeso obi tame ye twawo ne wo kwa kase nipa nyina do ye tin because ntesa ye ne Ghana hakura bo de ntesa da because wo no sebe wo fra kono na obi so e da ye twon san na Bible ya ye beto ya ye twa ye nya di akire wo se nipa nyina do wa due nti no so no ye fa nhye ho ya so ahu se edurume bi a nipa de wo ye bia no na no obi ka asem bi se wo kɔ na nipa mienu gina ho na mu di nkomo na sere wo mu a obi hu asem na omanya o de asi wo ka na wo be kom na sa ni anti na omo sere no ntu hu se nipa mienu bi agya no mo bosi ni ade a wo bo a enya ponche asem na omo ka enye wo dwan nipa na sa nipa no so be kom na ye omo a hu nipa da ne ho akere no de du me bi wa hwe o ya no obi se me yari ana me ben yari ye we de me de na manyasika ko hospital no obi gina nche ana nko wadanfo yo eye nipa bi eye nipa bi den se wo ko na danfo bi ho akokasa because of what they want hunti obako nipa no akoka wasem nyina kire no by last minute onu a wonya bi mawo ba onu nya ntokwa so de be yew obeka jero say mo bra one man tem see na gawoni ba be your team fitre ba
send him my home for no go. Intimidate amano. Yes, I am. No cross our back come out drink to say, ye make a come as a day. Then so obey a day. Did they be a self in the baby? Yes, it would to the neck cooking. What to a fashion what you say, be a bit messy, sir. Oh, be a bit messy. So to us now, what you say, dear Dankwan and no more Dankwan now better, and no growing as much spiritual. And so near no maybe say, dear Wesia, a quaben and Mefaswa may you were free. Nipper one may find you, man, ampa. May far bar may trace a canvas will be any so. Mum, a sister behind what does 1 day, and they have bema. What on was it? You nipper boo few aquam qua, Calbania Nanquaco, Nasia, sorry, Quadenia Miasi, said Radini Passumesi, nay, ye didn't say with free Maquam. You don't know I am say dear Raddy. Medasi, Sebasa. Yani Pabo no Bobo Sakwan went to a jano. Because we know the way you quite. Inti nipa bi o baba obese ne wantu agya because no nkwasa atwa ne ho asu na kro a etimu na nipa tim be bo ho bosia wo kwaji usika agya o pachew na no kura no wasaka atwa so nkoche wasaka fa me kokot na we nipa bo ni so short ase obema bi di obika na nipa no eba maami one ne ti ofie omu nyina ti fie no obaka su kire ne se ye mami ya frem so obagi ni sika te bomodin ne pe kakra mami na nipa ne dan sika ne 10 million no de ma no na nipa no su tu fie ho ene ko wie se sika na ba ho ache na me su fie ametu nti wada ma sika no emu nsem no ene me no kasa kopie na na hema fie o ko ji sika na akoye tutu sem akoye sei chese emu oya nti adumbre bi ho no mo a de wodo ne pa na wo ne ho adwen no ne hawo asemo ya kan wa sempen se de wodo no pa no won ne ba hawo do ne didie no won ne timi wo nam pa o ya ye to etu do ba kan wa sem bia no sa ni pa no utwam no kan wa se woni nti na wo kan wa sem na no ko de ana nya hwewo de woni mu kan wa sem a ya na nya hwewo na impo de woni mu ya woni ne tifie woni ne koba woni ne kan sumasem oba na asem yi obepie no na wasem na da bonten wa o trust musa na de bia ampanifo ka se nkan che obi aso ho adaze fo no e bebre wo trust nipa no wa ko kan wasem a kire no na beye de na nipa so nkan wasem nkire nipa ese ne ese because unya dua bi esi kwaye mu a udu ana wa chia no oh enti abrofo life ne ya na yenti wo muasa kwasi broni betima twa ne banglo so many years no ne krama ne to onya asem so but ene ahade ne ehu okoka na nwumtuni bi wato atonwum wo so wonsom onyi nipa sana ya ka no nti nkanya hwe senka ya woni nipa te na ususu asem wache no kanya hwe o nanso ehemfa na obakote asem no obakote asem no different way obakọ nso na wotamfo na abodu kugina mfimfini emu oye edi se yenko anase yemra yenye da yenna ho anase yenyina ho ba de ehu an se ewiase no de yepese ye kan nyina an se odasani bia oti wiase bia no esese odwene kan wabrabọ ho se bibia betima to wabrabọ hey wa we ro betima yiwama wo yire betimi ni mobi asebe wasesa ni kunato asi kumasi fiem gina wo aye kanasem saa nwum film movie bi e ba ya yese de ayi dabi movie e ba ya na obey ni kunu bona ko homa wanya bia so mu ye onia ba kumasi nyonko so ho wasesa ni kunu hwe na no sesa ni kunu na hwe na omo so tumu nkyene no dresses de wo ka je no so na ko homa ne se so wanya ho kwa ngope oba panyimu ukodi dwa na ayanko awusasa na okunu ba akon ma se na wo ka akere ya nipa bi penkomo do ya nipa bi penkomo de ye kan me se obi wo kwa na ye kan ya kana se mo ye yen o ti wo di atem nipa bi penkomo bemba bi penkomo oba bi penkomo oba ne da yenye yeda sa me me no ka sei ntoko bi asikuma sifie bim amansema na wo da ma ye kan no ya apiepie ewo kumasifiem ama na yire aba nanum ni kura ba nanum na asemo de me ne me yire nkwa ne kan ye o asemo de me ni mikuru nkwa na ye de na apie ye be sere oti wiase ade ye pese ye kan nyina ne se enye wadwen se ni pa nyina do de wo ne ne sere no se be mpreduasa
wone ne kwa ne ba no ono a ne se bi onya wo beye wo nti ye besre ye mfa sa futu we ye mfa mo ye bra emfa mo ye ntoma no se enye wo nko a ne se be pedu a wo bedwin se nipa nyina do wo ye sa sabe uhu the way we ase esitie ebusuafo wo fa me da ase ebusuafo na me ka bibi se enura nkomo a yedi ni fie ha yi yenua be ma bi ewo UK abrochi memu a wo se yakana sempa papa na yencha ne bre ne kakra na asem no onchire mu ansa na yakọ Saudi Arabia no akọ akodi e ho nsoso enkomo nti yema yewura yeboa akọ aba eje yeboa yemo aha mo akọ aba yemo minaba yo enura na minyane nti esa wo se yaka wasem papa nam si au aden enura manna ma sa kose minaba enye bete mai ewo kuro ngai na wo kuro be so me pa cho no Watford okay no Watford ewo he ewo UK yo abrochimam na eja program mi tete pa tete na enura maka de ne ewo wo me esar famoso ti bi ma dwuma to the extent zero to be kura na o te bia no kura na eba kafra aware de sisi de ama sisi na aware no wo aware se akwesi se wo foka eso hwehwe sisa ali na mayu na madam ba ku ti bambe o de aware ho sa na no o ko town center o ko tari o tun sisi puwa we kisa ade ajun sa ba ko fa gbe ni de mesu together with the man corona or the number na corona no so o de ba na se wo ye waduma ya ni na se ba no biti wo kasa na se bibia wo waja ba no ho a wo ko aduma nti ho fo no se me ma na be do so wa bi kura wo ma na maji ni wi ma me se ma me wona wo ye na se ba no wo kasa kire bia nka fieri a wo timu anka wo ni pa anya aka ai ahohyehe me de bia me kan se boy ya ahohyehe me ko ayi me ye bo ade David sunne boy ya ahohyehe na bo pasere sere kunu ha me ba adwuma ma face de bre bi wo kura adwuma wo je ni kunu wo fi okoye night bi kura wa me ya ba wan so wa kuma na nyantiti ye pare tete wa be di bone so ba na papa na no din ko adwuma mi yire wan ko so ayi ya ye sa ntine se we dem oko ntimo tutu na mudi tu ene de ama ye experience be brain ayezo to ya bara pa we nyane ya woni kreke ne so di tete ne bi kura woni na wo ya woni krata woni na wo ya yan krata wi ya we do nyaye won ko waduma mra no ne masi kokona no wo fira duma mra no bi kura wo fira duma mra no chete wasasa ne niama okwa damfo no wo putu na adwea ha so ye moba yantie sa moba ndi se ya obehwa obeyende se wo pie ana obetina musa mo be hye so nti se ne de doso Mr. Ebo ama mi sa wasemi na ya ema no wo ba kwasa be ma wo be kwa adwuma bana wo be bana oba wa kwafa na free Ghana abetina wo ncha brochire wasasa ne niama nyina konsa no boni bi na wo de ye ninti na wadwane ye jawo ana abo apaye ye wo mi se wa se kru hanan ka wo di obi ba nka wo yire de nka ye ngiri sika me ne wo no wo de oba ba o fi se wo yire no pene pa wo do na wo ne no bobra ye ngiri sika se bi o ye so boafo ba ibi so ha na oje bosinia nti ne oba na ba o de nka ta na eba nti no oba ye se nka ye kasa medo bi de mesro kakra wa me nka o de bosinia na ke bi am je 10,000 pounds okay me 5,000 no nti ne buani nti afa ta no nye adwuma ya o sase so wutu eskarama wa na adwuma ho so abi ho a ukunu do ba ya oje o sei because ono ko adwuma wuni na ti anya bia kosia adamfo ba ukunu do ba ya oje o sei adwuma mu ha o ye interrogate adwuma sa uti na fofo na wa shi o mu adwuma ho ukunu do ba ya die sei no ukunu oje o dia o ukunu sei skari na ye 10,000 minti 5,000 bi gama na aputupa bi so ba tira se mutu ya manu wi a oni su kwanturu
True. Nti we nya na yetete ne paara. O se ni ti mo tua skana ma ofo mo tua mo se am yi ya na ka bi ya no. Uni so. Control. Okay, ba ana se bi amount no. Mutia the dane ka 1,000 pounds wa bianca ba na on support bi a 400 300 which is scan pay fi kura wonu kunti ukun bosu ni dura seno jo wunya ko jini bi pe we bi ma we bebrefo a me ye bo a me tie ya me ma wunti ya me ma wunti ya rent me ma wunti ya bi na fa me rent because bi ma wonu pe ba bi ma ba tena ba udu ba bi say support ye kere hom do wa anti ase no enye adwuma bi ko no ban na say ya no what na be 15 years we see fi no ba ye 2 years 3 years no ba na orunya skana no afre ni na no asende ma na mo be form ye bo ame ba ma na mo be form no ye o mutimi san mo ho ye japade ho bibri obi atena na bi ma tena 25 years 24 years bi atena 35 years we see fi nsu ko ba na bo nse na we see a onya die si adini bi enya hu se wanya japade na bi ono nyenyenyenyenyenyen one ne wo ba wa fa akra odna ko masushi afo na ko masushi afo ndi bi ma na wa bi yijimfo nti sensa no ba wi ani obi twa bia odi graduate bi sa wa bi o ko dum nkra wa yaduma kra ho so nti strategy debre oba bit ma ba within 4 years 5 years na no wa siki no wa wo ko fa na ba na ni japade bo su dura woni ne chede dane katua ono no untimi enkoko no wonta ache no osuru mu maabre ane de opa bonani wo bete kasi awie no so wabre gens so woni na chede dane katua woni ne chede dane katua re woni ni su control because opia temo fe no ba because manti bra woni se obaye njiri so opia na ne ko didini se mo ni ko sere na dia on de ansem bosumi edura ai wa support nti so njibi dia kakra den tuoni mu because ni se wo boa no kunti arrange on to di ane dia ene wo ye ne sa dia ene dia wo kunu kra ma bi sa na Mr. Ebo ama mi sa wasemi ebi ana Ghana ni be ma bi tie nkomo yi na bia waye na adwene se oba be fa ne girlfriend ana bia ne yere ene ne ma afri Ghana akwa wo se wo to ne popa de be afutuo na de be ma no mere afutuo amere be ma ni na ne se so ne nipa na tena chera on hwe ni on stage ni because me nka se ba nya sika wonye anya ma nya na mo sika o mo na ba yu bi ne wo wa sika nya beto ni se ma o te se fa ka pata ko akura o mu ena most nsu bebre na mpo sem mi ma na mo tia most no be pre na mpo sem me bo pa yon ko pa o pe na mpo sem saba na wo be na na wo ena bo pa sere bo ya ho sise ni kadi pa di je bi freedom man na ababo no so a ti yebo no munyina mo ye madwun ko se mo bo akwa ni no ebo munyina because we say han me wo me mayi ni se me wo be fa wo yere dia woni ba nti a wo be fa ba ne hia nyina futu a aye so to ba ni nyina se obi anko ya ba no be ti ase na se me se nkwa ha na ho no so ba dia that is asetena no na ko yi yo ne wi ase so ya mpense so yi na nkwa ya pepo ena ye sheba su bibiri wore ba ni jana pe man okku program jana no nko okko ya se a jana because ka ba ko mo so be kokko event program ya moko moko ba ayi party adore obi tu ne bedinya obi invite o kwa anya fi Ghana fo bi hie bibiri wo buroni wo buroni abe hu wo nu twam ana bia no ye ne na juma ye ni wo na diba tufo kwa ele aja kakanya ke kakra uye da ko so ire obeti kakra ote kakra so anya hwe no obi enkomodi na de nsema eboba juma mi komo ote kura unya hu ni panada watu kwa be 30 years 40 years what is in pan wo kumba uni ile yakro ba uko hu ni sia unya na address obi ma 3 3 yakọ abrane wa wona ne tene kura uni se ni pan hara o area weso ni kuna so ni pan nya pia oye pie frufi a de agoro yo eja ebo a beda wase se wona modie so de atu yemfo minim se ne wo ti no wa so a wate won komo na se me de ya na mi di ya o se ya de hye no bi titiri yenwa no mema betu kwan na afa de adi furu na ebe yi eno ade a me kan abusuya kura se wo mo fa furu no
ma mo mebo boka enka kuru na aso tie bi no tie da ase sa odi bi ato yen so yo masibini aba yo mesumeda masibini yo abusuafo na yese eno no Mr. Champo minute mienu na afa yenye case no minute mienu nana ya me da ase nana ya won say abranti asema ya first work otoko from experience enyema ya asisi ewo UK abonten so no wabo no wakani na bo ya omunya UK ne nkwa Bangladesh say what there ene Pakistan what your matches no mo ye UK no bo de beta bo chiri bia ya bo chiri abruche bia si enfa say Pakistan America nyina esi I see America ye ni ona offense obi ekum na oku America nyina esi nana ya ni won kan obeso o che say ahwe enipa ye hwe yi ti say na futu ya ye tu ya enfa won say won no yiri eto na opese wo de ne ba abruche wo say san steady nana ya what me steady nipa enwio ekwa be che obesan fe asem we no aka ne say what me steady wait me steady ni ferry enipa nana ya wonya fa the bag ya say wo bonte eya na emanika obi o si o mame ne won tena 10 years mister wait me steady ni ferry obi a steady obi 10 years one na ware waku no obi so steady obi 1 year per 6 months o ma ware ayeye ti ni ya ono otam le bag no ye tunufu enti wo ba no se aboche de yakobe ye ejapade enti se be ma e ka che ne se ma ye fe yesika emu light ye tua boss no me ade ade a dala ha se na ya sebe kon ya me ma fa so yo mo ye no e ma de bo akon enti se otu kwa koduru aboche a enka aye kasa de akrokro we de wonya koduru ya be me be ka che se ha de mre wa se ne no ye nyina ne yese nyina ne yese 50-50 oba no so na obe kamera oba no no tie Ghana no one fa sa de no antete no wo boche ko na ade sika ebra ba Mr. Champo mi hu ne say oba ne abefa wa ba oba wo be hu senior situation ni sitie na me de be si wo no na ne me kan se na ya wonya tu kon ya ne ma esesa wonya tu kon ya sitem kro esesa wonya tu kon ya abrabọ no nkofo de yani ehwe mo bobra ne se ana se na mo to mo ne ma eni se wukuru eka kire wo se sebe obua na ebi a yenye we ni yenye we enkenye ade ya mu de ya ware ye no ne me kan da ya me kunye chopa ne se ne me ni na ya we mo ware ye me ware ye be pu se me kunye se be ma sori a de bia 100 cedis na no ya ne say yes ye nyina ye ka esika bo na ye tin ye de be ye hospital ye tin ye de be ye we ya ye tin ye de be ye say a friend say yet in the better and maybe your journey any bibia na eventualities a bia na bibia ba woman be say enti me na sika na me manage what you say enti no answer them ma din ni sika e be boom o be say wo manage no ni muso ba na fe wo trust won so no say e trust na won ye person min kum ya na won ni mrade na won fum sika ye o maybe o mfu sika pa be ma discount to the same na ya ni brade die kura na ayo asa timi akonhoma ye di ehye wo ba asem e dey to table so eni ade me dey to fra pa for beba ni hu bi da ya mu mi bi da eno ne ade ena sebe yo abrabo no ye ya do say ye bobra ena ye ya do say ye wo so na ya sa hwe ma ona na ya enti na ye se wo hu se wo tu kwan ya kon abroach obi ma so bibia ye bibia ma se sa aya foforo enti wo tu nya se ne wo kro ye tu omo fo omo se for chance omo nko ye se na omo se for chance e wo Ghana ase enti omo se se ne mema no arowo ne ma ahye omo so no se bi wo ni wo mo na wo mo bra no ko ani mo no mo nyini nche e mema no dodo no ene hypertension diabetes ama se o so ye kodwo enti ama enema no aye basa ama mo fese mo hu enema mo ase yo bishop alright ade na duro nyina ne se mema wale tu ne tre eno an asem no eno anu pomasi bre no anu adura no enka tete ne ma me no mo wosuro because on peso bi ba ba ye no kra de so nyanya be ma on pesa ade na opeso okro na anu ampa ya mfa ba bia because o tu ani a uhunu se papa we ne yiri tu eye common ade a tu ani na uhunu du ma meti yi no no nko anya na de hu se nidi a wode te ho no anu ode ne ade oba chi wo na bra bo ma ye challenge
nti unu obate upese oye ni ya one mane hunu se obi hye akire nti opere no okwa oni ya odi bi abedi ni o hye akire ni take over na tu wa mane hunu se wugina yie chen wo no ansa no wapagya no ye nyina ba bi mpagya oba so wugina problem no wan hye sa ade no so da bi abrabo be bi tu ene o pagya na no akyekyere ho re se wo hwe wa kan sumi ska nyina ye 500 million wodo oba adwuma bi be hye oba ansa se adwuma no ye 1 billion akwaje bosin aso so de abehye oba no momunsa wawu awie ade nti na wo ye de ebegu ade ya ye oba afese wo di be masika nti wodi ska nyina mo no to na nya beda no okra ye te se ne dia nti muzi edi ne ha no nti be ma de wo pese se beta frache unya asumdie wo ware ye mu a omun take away from me da bia ozo hu so wo soro chen wo yere minimo bi ode ne yere akotena abrochire ono nkotena hobi bosumi nsia bia na akoba akwa aba up to ne wa Ghana ha wafa ba akwa ha so ne yere da so te ho a wonye be masem e cha na pressure aba ne so udi skakra na ani am wo kakra mfa so so ne bre 6 months aso da to ye de na be man de ahye se bia ne sika ne mo ano take tie o metwa ama o de bre be ma na bobra wafa bi wa ha wasisi afie o TV stations nti oba ni suro se we mja no enfa na me kobiem nti foforo no wo ya se wonye ni die ni nyina afero no akobere wa abrochi onya kakra wa fre no metumetwa take am wa ready ana say ya pem challenge do na ekoso eno no mde asolesem no wa ya ekofa sa na ma we nyina aba mema bere wi ase o da bia mkam se ma bere na mema bere papa ko be ma wo dwene pa no minim ne obeka se we ya meyere dia na adwendwen kurant untimi na uni na bi no ada omada no na ne nam omo so se CID ni check se obibia ye kama na fom kire wo nwene kire wo no ba na no nkora na wo ye kan se be ye trade ama ntu fa we nyina mu na so wo pagya wo yera na wo sa ma ne be ye kese chenwa wani be ye wo ya otu na ni wo huna de bia wo se ma ne ka wo bonzo be so onwane nyawo di be ma bia so be so pagya wo yera pagya ne be duru mu wo da fom na wo pagya ne duru sisi so ono so betima tene ne ho rate ono a ne ho se ono so ye okay na bibia okwa o medan wo kakra wa mo oba na wo kakra na se ya ye ne pe ana so abechen me a hunu se begu egu emesu njire me afi so oba no nim so omegehwe wo ndi no wo ya de to ye challenge abe sa nya me ye wo mo onye o mo ne te sa ne ye wo mo ndi uti ase sa betim no ma nante tu we bia wo ha wa bobra pa pese ma ware ne wo mada atisi wo mu yesu a enu so utimi di ni tu kwan wo he japade ama ye onu so oja wa boka ntubo se da bia wo try we se minize wo no wa na betena se be ye japade no be ja bi na ofisi onye japade dodo enye wa de so do yire tu kwan na de be emwa wo enu so mo nhye ne nso mo hye sa de we nso a wo be wale no mo nya ni die pa wo taamo oba ni pen on wo we nyansafo a pe na japade bi tu ba bi se wu a wanya moboni ni za champion sere yes sir because eniema mema ya sila otimi kasa na yero man kana adichere no so oba na ya nka ntimi kasa ofie kura wo obi yere nya hweo menso mo ya de no one ne nya adwene oba na timi ke kana adwene ma ono ne bufu na kuna za ba from pacho so oba na kunu nya hwe na ize ko be power so ngura no kura na mo anim no pa nie entizo onya no mo nam na mo twa sa akwan we no a na se odo no pese mo nante cha e mane ntra wo abrabom se nyame hia so yiri ni ye be mane ntra wo abrabom tu be bia wugina ne meda ho pepepe emoa ohuru ni owo na nim che wa obedane adia eno ye tre no tre wo ho ani american gum ohuru ni owo na nim che obedane adia minimo bi one na yiri ye store na oba na kofa ne ma free togo ba no ane ntra ka mu ko tena ko rada ne mpana papa na odi sika akofa bra na me so me we ofie no ba ya mo uma abufunu zo na kofa ba unim ho odi eno ahye ne nsa ba ye ne dai ena otun no de honhom be koda bia papa ni die yi hankra na ozo na ye kra so kofa ne papa ne papa ne yam hyehye no adwenwi ku no odi asem na se ntie ba sere se wo hye sa ne manketo ya makan nso a ana ne etwato okura ye fo ne se unya ye se wo pagya na de ahye otrim se ogya me kro de be he me ma na say brotherhood notice na wo de achechiro we are for brotherhood yes was a munya no me betu se wo mitrim pa se little chance bi am de me ne ma be kwa brojire but me ma plan wo mitrim uni panyi bi dingo ga cause to obu me se am nim se betima sisi but me pese me ma ye kama ma me do de okoya na ma fanzo de hemma timi nyobo ye good e be ko zo atamanya na o hemma
yes one prepare adwene sa na ekoye ne aye keke dia mesi wo be wu asu omusu no omusu bi wo no obedu ya wo de ade ne be wo wani because am no be hunu mema foforo mo skin ahodo wode bi na ye adwuma obi kura de ka be si ne junction san wo tu akọ obi wo adwuma mu ko timi da so am ho mema skin no ne ma de ne ma ye mo fe de ye iska firiman ka ye nya bi o sa ni amore obi timi show dressing type of perfume and san ho obi kunu kura wo ska sa de no onim ye no gwandi go ya da obi wa abonte is not so be head mani kunu na hunu ye no ohun nyo na ebe kire sa de ho ahindi no wo ya da obi o te sa wa abonte a wo hunu ne wo ye no nti ma de ne o pe kwaku de ya bi o on du abepa na no kama on as wa to na bodwe ahwe ni shares na ni mu watch da bi ani nwan no de chen ya to no nso de enka dwonfo ma na woto adwen yes adwen ene ntoma vo no ya ne ntoma vo no ene ene so yi bi ma je pam ya de atraso ne obey o kama sisi a de ma mu obo so de opam de ajai mese wa onu na anu ame yo so te gana oni tuntum se dia enso anyini wa kuke no te wasa wa anyini no that's it wo fa so wo hu si enya ho Wada vetu Nkomo no. Si enya ho. O manye nya ne enya ho. So to so shampa. Shampa. Na no se ne kasa asemo yi. Ena mze akikipa yenwan. Ai. Tinsa ase no. Akiki no. Ebia won. Ya se ena no se ye keka nse bebre. Me amakonta. I think so Australia se hefa. Enu denta o ye friend say. Kenya se brem. Otie pa maseno no na ne babema makonta ekwanya na ire di na for okodem wa be for ba keke ai okodem afiro wa ko prison okodem na unim ade ba kwa na ya na se okuhie oba bi kura na nkola ma wo no se politu nkura na dwen e ma nkura ne kura nse mu se o so bronsam di because one baby a oba gina no o na nkura so gina to mu nyina na ye one skill same skill it is a ukohie oba bi o timi politu ma na dwen e ma nkura ne kura ma se o mu ye ku atia wa se de bia maka twa se mema ya hoho se wo ma oba nyini no timi no wi di nkomo a wo ye hoho ofie ho papa bi kan se wo fa sata mene ne ko o se hwe me na me mabranya misika na ma be wale wa wo san be wo nkura bebre na ne o mu nyina be di misika na mse na da nkura bebre ne nya o ma na akire na me dwen ho oba na ye citizen sha to wo ba se abo se upie ya na akura na bone maame oba ni atu di no kura ya tu di ujaf ko man ko na eba emu oya o ankan jo se message tabi onya ne ba bi ko mene na mo yis kama me am hwende o sikwa ku gisha ho mi hwe wani maame hu se na ma ho kire ya mema de 7 peduasa na ye kan nyina bi obi be fa ne se ye nkan se ma nyina ene ni ma bi so a 7 ne mum dodo no ya maka cho se mema bebre o ma bodam wa bruchire a sebi obi tia onim se ne ba e wa bruchire obi tia onim se ne papa wa bruchire wontene nka most of them no bebre abodam baba kon ko fa ni obu okura na 7 pe nye dambo se ne ho ayefi hu but onim bebre wonam because if you okon ya no timu dada no ko fa na yire ba ya na yire am ya pam na frifie ho ade be na ye chances asem oyi wa bro no a wote so wa watra so na ma so ho na ate ho na wote wo ba ya na de asem anya asem a enka kromo nke betra se di asem ne kama no abroche ye omo de antino ena de bia make se wanya maami bitia ama na politu na adwen se kro ne ye dai se be e makro eti okabia kabi kire no eti bebre su ni wa se be kokoni ni wura bebre tena omo nsa ti se onya tena nsa pa asem aba omo namba nso omo de friend so fofufu o wa na ekọ nkura ne kura ye ya to abo na wa no na ekọ enti no ye ka enoma wa ba be na nim na wa me de nka me ma dwen nyina ne se so wo dwumadie bi wa ha pa ekọ so a entra bru chenche so yire wa ha entra bru chenche wo dwumadie bi ekọ so ha entra bru chenche ma yire entra ha se betimi a kama yire entra ha ene de to sutu wedru bi a wale no yesusu mfa no ma bi e wo ma no ho enko awade no obi wo a ohu oba no sebe de nofo no ohu oba no se wo shepe ti afidie so te se mi nwa ba eti we
and then no me dey so akwa wa fabe was sa enu ti so wa brochire pe esesa ntempa na obefa ne ko because o pe bibi ma huntem pressure kura won pressure on so it was bobo ni sika wa bobo anu nyina na wa keep no wa tam ni nyina no da because of say ne pon ko e dey e pentem o pe so o to nantem sa de wan hwehwe o enti enema no so aba no tete phone kwa de efo mo nto nche wo do ma bo mo bra wie enema ya aba na ene mema na aba no ai e accident awale ne ye wale so say awale e kenye dia dabi yani yante awale ase because obi a wo ko awale bi na odi bibi na hye trim ekobi a wonte ase bra na ofrabroche na ebe wale me o so ti ase o lady no ono so wa broche no ono so se ode ne pepe ebe wale me o na de asofu ti mi hye ho nkom ya ngetwa me say ememma bi wa broche ma na abefo mo ko broche ko hwe adwuma omo ye ma omo ye ebi mu dane ponko ebi mu dane ponko ebi mu si dross ubesi because abroche no bibi ebe bia na ebe bumbum awie ebo a wadro apun fifi unzi awie ebo bum snow to ebo bum na wa hwese wansi a snow to ne aka wasi abonten atayo be maame be na maame kwa pa ben e na wo ko no wose maame nwiani dabi o wo ko ni ba bia omo entertain strangers dabi etabroche e country a ni be bebre wo mo segu omu ti omu su ko na ni da so nyina ne se ma be fa mere anka mere be boa me enso eno a ya mo faasi bi ya fa ni niko US o US ame ye wo fie no a oba ho be sai pen no o se me fa on number kra ma no ya na edu me bi a donation bi ba te se de ye nwa ba ye a na oye sai ni pani bi obe so ya sinti o se me fa nti ye pon a ka na mfa number ma ana no on fro ana ha o se me fa ma no wo mum number ma no no on fro in case of bibiania ya fa ni niko okay so ti ase ye won krofo ye nko bi da wa brocho but ye nwa no bebre wo no mo a wo mo ka ho asem de se de ye nwa yi kanya wo be ka sagro no wo die enye asem a wo kan se utie ni tone na asino ya mama nka se me ncho se yeti yi so wo ba wo fie oba ne be ma wo fie a sa de na ye mfitiase o ye mu ade efirada na nanu pe so wo ba be ma na wo baba obaba no dimande chen be ma no enokre me na make a chop enu ti man most of them no ti ha no afefe de na se ma obabi ho an wardrobe into ma fita wo bebre enso wo sa kwa no to na famia enti se wo kodu abroche ho no na enu ma so sham kama ebi abema no so sabe wo boa no eno di sika be fa o sa sika yi enka brani nyina mu an ke wo bi se di atoya ma o de ko ubusa ma gai ye nwe question se enti bema wo be fa o yere kwa otimi fa ho be ye japade ha eno ya emma bebre o ma be japade chen mema no be fa no wo be ma no kwa de ebuze wagimi oba bi fie wasi nya ni kunu nim eti so oba nya sa japade we nyina awia wo be ma no se wo nyina ya wo nyina be na fa case ni bro wo nyina be na sen brade e kan nyansa ya hweye edume bi a yesusu fa no ma bi enhyemu se we nti na me de kwa awade da bi sa no ma no ebiti yen we fura buruchire we ni papa wo sika wo oba we ni papa e minister ni hwe ko ni hwe ya asemu ni enna yen hwe kasaye ya ade o ade eku ye wo wiase pa ye ofa oba na wo mu ne kasa anye ya wa hwe yi a wonna mana wo kasa o yiri mu a wo sa abona ko homa ye kwadi asem so nyame ampata wa amana ko ma ye de won bebua ofo Eja broche mema na wa broche ni de dodo na no situation mu kom na ade obofo ko mu am ko hu ye no ya na na nyina no obeka enti bebre ba se ya mo no mo ire nam fefefe bo mu nya kodo broche o se kim entokwa aso na nya asem ketwa ti e ba se ye nwa mema no ma ana ye nwa ma no mo na ma ya ma nyama bi e wo situation bi mo mote ya enti ka obenya nka o ire de se nko obekwa broche na ka na kodi holidays bi e ma ne so paper mu sa wona ne nam bebia zoo bebia jata ne ade wa nukra fa se emema ni bi omo ye sa no e bo apa yo munim de omo ye because do one bi pe no person omu mienu obi wa na ire wa wo ka so mefa de nkwa bo church da bi wo busan se di nti na wo tre bloche na ire te a wo be kire ma church se me ye bi pe amoame ti sa na te de ne entra wo de madwuma ho me wo pepa me twa take de bia meba afi bia meba ba hwe me ire nim tie ye na say abebo because jata meshi obi timi jira bo sa tenten so no oguri no ababe esu ni ade me da
ma de time ma I ka kai tie dia na ofa munya ye ya ba ne ajai ya ba ne ajai na musu munya ye papa da ko ye hwese ye mienu ye nko strike ye hwe de no be che no mo pitaki ba sao ya minya MY okay majai kwa kuja MY bishop boze MY o che MY ban kan no de na kam de fam no de na kam de fam ya mu bo he me se mu hwe mu su ye ya na nka o ka se o je airport run about mi nwe me ko to dwa ni na me fa nko fia fanyi bi kan sa me kire me oyo ohene kura o ka kire me se me pa me nhyɛ dan frɛ be ma bi a wapɛ macha mampene na me nka nkyɛ ne se onfa flight mra na me hwɛ minutes a odi bedu kuma se ha emema abo pese wo se didi kwa nwa so ba wo baby na kwa ne me ko baby ko fa trotro dropping nko a na me tell Kelvin se wusua dia wo fa ka nyina wo fa dia wo fa ka nyina Kelvin wo fa yo wo so na wa ba uti abusua yenko case ni so na samre yete Ghana de na nso so yadru Saudi yenua baabi ewo nkomobo ye frɛ no Mata inti Mami Mata na te say Yanko badu se Sompa so adom ekurakura yen awia yi yedi edwuma ene enya ne ntie se enkomo wo ho enam se ene yentwa wonto so esa samre Saudi de kwan wom ede na ese we sis me chao my phone na ya je wo so na me chia wo safe wo so because we de enye bone ye fe me Mata you commander na se the Saudi Arabia na me le prebi e wa hano like on the sending sika hano so me be secondary school into ye na nka me se me to ano so no se ma we said we see abere o Saudi ma se ka bit me aboa me amama ko Dubai me ka so abefi aba abete wa ho and so ene wa kan sa dia mate me ye ne sama into bla no sende we see kamano ana me coach mu e kire no and also see ade me nim agency bia di but in case say me tilling ka na mo aswat and I see you mat say about OTM also I meet you okay into what kind see e di be months me won no friend say me nwa say me brave kran o e 8 na me kula me nwa ba ya call ya na oya amanfo egia omuko Dubai and o be catch me into okay also say you nwa dia problem be no officer the Saudi ko yeni ka bonini wa na sending sick man this nwa dia onye ni ko kasa na ye hudi bisie to oni ni anu ko kasa and o ni ni anu number ma si ni anu kasa na just me ya 15,000 ye Dubai and o ye say and when you dey medic am at 5,000 na say visa never na me 10,000 aso so and I'm saying I can say much me ma me papa was send 5,000 and man and all this started if me wo no man na be friend say visa no aba na me mistake am me yen say so na me ka so won twa visa no and for send them and I said you no so e can say utimi ya man for di na visa no ba ni pa no e yesika no e ntu me so me pese me no bi be yesika sa to ka ya sa dan ko na me nisika ti me be adwum na ka kire le manda ana odi mi sika ma ti ade chi nya na send e de ma e 10,000 na kai e je train no na me be ka say visa no be me asend ya ma me nti e no ka kire say e da on print nti me nya apata na so you mate nti since ko kika ko wenyi a o fle na e je train no no ma me ba no e ko interview mi hu ye su kra po so wo start ya na o ma oba ne ko interview
me personally or this can be behavior or catch service about if service about that can no interview be but in Saka 10,000 I let us 15,000 I could in 1 month I don't can say interview I say we interview and I'm pass and I say okay with a new problem one pass a different one na probe me ba probe so na do be kwa one pass me ba so you ba wo ba na wadi vie se me ba wo ba na di vie se me ba 20 years se we di enken wan se wo sika ye ready wo ba ni nim ade kakra wono a betimi ye de ne tie awurawura mu a ba be pie ni Dubai abetra ne ba bia na ana wunim se ana wunim se oba na nkasa betimi awurawura ma be pie ni Dubai bra won kosi obi aso obi mfa ne ma me ba no oye ni tebi aso ni say school time na me wo no ne papa na hwe nti me ma me ana hwe nti ama no obi a oye yes oye calm person like mom peka sande na wo ba ne sa ma me nche wade won kwala ho me meti e me ba no senia me hu ne different from senia abontensofuo hu no se du bone a obi a wonti me defend ne ho eno ne ye eno e wo de enfanto nchen eno ne ye awofo ye instinct senia yesi hunu ye mafa mreyo a ye hunu e de fa ye ma ho enti se papa no e di mfie sen na ska na akwakodi ne so no okeka bomu a eye dodo sei okay mfie di enye nuri but me meni ya me fancy akabe 3 months na wen ya de aba na oba ne da siga na ha o ma Dubai no on Dubai on aso ha wo frɛ na wo se wo pɛ wo fe company na omunye interview me campuses me ye ni say wo de wo ne maintenance she dem say de me nua ba adema me ye anfa ta ka me see the crown na wo de be ma me ameji ha me but wo frɛ na wo say na me ni ko interview and one pass it and na me pay me interview one pass it de me de ntiasi passport so be do won because of passport no maya wo de ne china say no ka chem say passport no office wo frɛ you know why papa na oje usika wo say your friend say if I say friend Isaac mama Isaac okay mama de o paper obeso hotel nya abotre ma yen friend ye ni nkomo ne yen san frɛ why kafran so akwantuo ne sesei no aben yen abusua ye ntie ne yenhya ne nso nia wo hia ne wo mobile phone kone kosua de kakra ne ye be kire wo pesam okokuro we so enhyehyɛ ye to de bia wo hia obi na Dubai ha ya na interview no wan pass na ada Dubai heaven ne heaven ne de ya ebe ko bi ne de me ne paper de ba me atro so ne se tie ni o heaven krata se tie ni ne apase akono no fruit juice ewo ho abusua me kai wo say 21st clinic nkwa na ye the sciatica expert sciatica yi awa abai aba enti se bi tete wa bomoden nefa dan yen sciatica ne nyempanyifo nkwa na timi yare bi wadawroma wo ya baba na se wo ya abrante ekure bi tim beto kwan mu koto a enyeye sanse wo to asentini no aloke de afa wo siremu a wo ye ho hwie enyeye utumrika abuoi fadan yen na ye betimi a ye bia ajeje ho abasobode ani bebre ti fa wo de ne nso bra yade ahodo ada ne kodanda eda wo so nko anwo ntena se na enwene ho abra wuntu anamomba 21st clinic si yen hwe ye lab ye twa scan massage nso so ye pa wa bia wonko massage da no ehu hia nti ya try na to fa 21st clinic na ye moa wo san so ene ye wo machine ahodo a ye didi dwuma de hwe nipadua anim na ye hunu ne ye hawa ye to ase ye de aboa wo ye wokuma se brahwia overseas na ye hwe wo ye ne sompa e wo dan krom san so no oboa sen so ye wo council court junction Accra ye wo dome market sunya ne nkransa tachiman ye wo ho brane ye hwe wo
Gia Hume na ni eni nkomo 0249 311 311 0249 311 311. Mahama na te say. Hello. Mimi abema Mahama, mema wa ha. Yes. Me pa cho na te say. Pa cho yo. Yo ye de radia se. Ewia wunua ba na Yaa Serwaa na me ka say free Sompa TV ka say fidie so me pa cho. Asem bia ba bedan yen na me se da bi ya mfra mi semu a ebi kura na ya kan di udem. Okay. Ya wa ha ka bi nhemu e na matanti ya wo Saudi afre say emreti a wani no di 15,000 ma wo se nka boa na nka ne baketo bi o wa ha 20 years nka onko Dubai enko pebrammo wo se wa hwe animu a boso mo miensa be soso na ese we twam afe no no wada woroma ene yesi ye fra bisem set say. Okay. Pacho the makasi your friend Johnson, yes sir. Okay. Hello. Me pacho ye tie o pa. Okay. Yeah. For this car Abraham say ne ba no person to ka me nya ba ko na wo babia ne ma me ye adwuma no. Correct. Na se Saudi ho no. Yeah, Saudi ho. And so ka che no so ni nwan so ye. Ba ye adwuma ye. Enti me boss ankasa ho. Enti o kan na me so. Yeah, gam catcher boy and so umbra akra. Enti o ba ye no. We bisa no ma me se o. Sa akola no wa ye den wa ku school so wa bi SS. Enti da na mo ba ye no ba oni ni uncle. Ba ko na ba ye. Oba ya ngofo no mo eye we mo ba ye bisa na asema wontimi nkasa. Yes won trust nsa wontimi ntro. Enti o mo anfa no. Na de Dubai no Papa Johnson me pa chao ye ko Dubai age wo tro myself yansa ne ya mo akọ. What's that? Wo ko Dubai an so hwe ben sa na ye de ye wansa na wanya akwanya nako wada woroma. No, ye nye nsa hwe. Ne ye odai. Me see any such but sometimes they do your interview to be sure say you can read and write or not. Oh na say no dey. Brother Johnson no dey say nkenye interview sa o. Ye hwe say nipa no o ye literature say ne. Ana na make say if son assembly when they ask him something he cannot answer. Any of group now only boys now mo ko honya there were many. And now you need to platform so until guy then now other guys no call your crowd friend me catch them so when say boys now no mo buy your crowd no e bi ma kwana dey nti na me say oh say that dey no mo ya we no mo pick or mo be pick na e dey no to another platform so another offer no e buy na sana like me age no he was under age enti omuma no this thing no mo so omudi no kwa government no ombeka se o under age disability omusa yini din age na assist ano e bi ni be ye be ne de ye be man no de like interview bia this because I will say it's only na uncle ba ho office what two time na me kwa so anytime they am ba me boss and na because you different brand into me boss na no omo amasama nti me boss na eya omokoto omo ena oni na akasa nti bibia ewo nti ebe ya asa no ena me boss no ka share ne say me a chance on be gi ni ma me say ejuma no ma ye bi mu nti on be gi ni passport ena me friend me boss na me ka share ne say on be gi ni passport there and there on ye na on fa ni sika enfa ma no na on be gi passport no ada odewoka What's that? Odewoka. When? Ana na o say omonfa akwada ni momusika na ema no na omonfa ne passport nka ho. Yeah, na me say me boss no onfa akwada ni sika ni passport na enfa ma no. What you say? And na into boy no friend so ba na o ka chen so. We did not do different offers. So until obaji passport ni sisa na ni visa no ba. Wait me here there. Wait me some case onfa we no bra. Enti
on Chankakra. Hey, Nipa, bra, Roba Betua, dear. Meba Mura, Bemena, me pacho. So where the answer walk to dear na when yan try see a yentria. Na yesi yemfa passport mbra akwa say wo boss ni hu ni mobo ba nipa no so wanya biom ti yemfa 15,000 man nkomo ni nyina no no any problem the problem and then the first understanding and I remember when my boss no so kasa because na me catch chance me back to Accra that is this Monday enti me ba my friend Johnson, me no pastor no kasa na me se me ba. Mr. Johnson no about office wo. No mbaji ni passport, no mu arrange ni sika no mu fama no because da bena obeba. Ni sika no di amano no. Nipa no so ya boss na e sika no di amano no. Ono no mu hia no. Office wo. Enti me ma kan bia try me say. Enti won fa nipa no ni sika amano. Ana no pastor ni so all friend no. Or can't we need to sign also about friend back. Once now friend back. And I'm a friend by that time. That 2 weeks this to me I know you are hospital. And I'm a friend or say Minnesota are into any auntie Nyan Kasa. Into our best friend. Now we need a Akasa. And I'm making chance me you went to where the offer Nipan is because on one of this can a command you. Aha. It is the same no me pacha. After that, when more be by my Omoko by Johnson, then I don't know how it's here. So I just said we should give the money to him back so that I also be free because my mind is sick and the Nancy visa. Yo, that's it. Say one you need to can you ejina so bisa wada uroma da ben anke ne yensa beka nisika diama no na asumduaba eno ane ehwehwe yeah and then I make us say me go back to Accra Monday me ho enti me could do Monday Tuesday no call no Fred Johnson no call no Fred Johnson na oya there be say kra de Johnson no wada uroma ye yi na sinchen enti no say ye ya so na sika ne ba besie ne ye diama Johnson abusuafo ai why it's say that Benny and Sabekenska no. Wadauroma Bemena. I think me my friend was in Nana Casana. It's young animal consider Ben Pacho. Nimda back from Monday. Until by Tuesday, we meet after. All right, into me Pacho, a dabnada, Tuesday, dear Nimu Abbey. Ye better animal sa quine show. Yen na yes, then Yankopon saw the betcha yen. Now Danny bedrew hono, I aboko near Timia Discandia man, and yes, sir. Wadauroma de bebemu no akire no enya nika yesrew bemena yedase nyame nhyirawo abusua achede soko promo ne nso so de bia meka kire wo se wa plan se wo kwa akodi dwa bi te se me kwa akoto TV abebo me dem me kwato chest freezer me kwa akoto microwave me kwa akoto enkuku ede no anuane nom ne ade a wo de atwen ka akura na wo so kwa akwato adam titiri obi a wo se wo pa SUV adam no usika no de fa twentwen so because wunya nto pomo tomato mix gino pepper and onion and a gino jollof mix na nkomo ya make wonti ase sansa yese ye achedie soko promo eniama wabobɔ so nyina wutimi to pomo tomato mix na uto gino pepper and onion na uto gino jollof mix yibia medofo eye likely pass obetimi adi be free na onso so de atete wo to so ni ehia ne se make product you betobi na woto pomo tomato mix gino pepper and onion gino jollof mix na we use we ya hwem na ya tro numbers runku bi wom wo hunu numbers ne petron phone fan tro bia na dial *844*99# *844*99# wo dial afi numbers runku na wo hunu package ni mu no bobo obobo a no na emu akwanya ama chest freezer ni TV no microwave no na SUV kai no wo so akwakodi wudi entinya ya wa keka ho na wo nso so udie wom tago herbal mixture ne capsules de eboa pa ma wade asomodon so
tago heba mixture ne capsules eno na ema mmema ye kwabenane ama chese omafo omonto mapade afira ewo mpam wone wo ho kafo kona opeja ne mpeja wo ma ha mai so pe na asini trase dia na me kai wo se tago heba mixture ne capsules ewo ho ma obeboa wo na wo mema yo na timi adimu me pa cha oba wuni atenka be ma wuni atenka tago heba mixture ne capsules beboa wo infections ahodo etena nipadua mu na eboa na etu ase enso so ba bi eton no tu no ko honom ne bo so nya din o kokwaje wo de na asomdwe mra ji ahoma e bia na wo pensem yi mu nchiremu 0243 228 296 0243 228 296 RSYD no VG Studios ade de camera ye ni ye enti me pa chew se wan kasa opese ukokotwa mfonyin ene de abaye aye ekoyi a yesi eko photo shoot a brane ye bege ni ye effect ahodo a wo hwehwe se wo yesi ni twani wo pede ato sini no so ama aye kra behwe a bra RSYD no VG Studios na ye mwa ade bia ohia se ye prop ana set papa wo peso ayeso adwuma ye be ma o set no nso so na wadwuma no atini aye kama ye won kran mala mabase o first kokroko street woni mpanyifo be din komo na ya homeya 0574 715 778 0574 715 778 OCP Ghana Limited akuafo nyina ye ho atoyen wo ye kuani na otemenka enkwonkwoto fertilizer ayibia ntege wege fort fertilizer bia ma wo no ba ye enkwonkwofe ne sinkonkosu kwa wadaworo ma wo ye kuani amfaso enti na wo ye adwuma na wo nya amfaso ne nsoso na wo ma amfaso apomuden hu hia wo enu enti na OCP Ghana Limited de fertilizer papa ba dwama so enti kuani dia na woduane ama ntete wo ho se ye atosode se niam eboshe fom ye wo fertilizer mu ahodo ne asorto OCP 1515 OCP 102010 OCP TSP ni nyina ye fertilizers ni bia boru agrochemical shop bia mudu hono mu a wo de kire dia wodua na afa ye mfa ho fertilizer ma wo kai se OCP fertilizer de medofo ye papa Roman father aduro ni apomudin ni Roman father aduro ni ayarese ni Roman father aduro ni ye nyina ya TSC kinkrin white treaty yo tete wo stroke tete honam ya honam mre woje ho anyi pressure ne diabetes ekum me pa cho bomoden a nepe Father Martin seba me shey bi ne nonom yade na eye chronic sede wa busuani mu kura na me pa cho Roman father aduro de ebejew woteme nkan frɛ Roman father na wonso so onsanka wo de 0247 919122 0247 919122 Gino hot pepper powder Gino hot pepper powder oba obenu aduane na ye nika no nso so aye ya de bia me ka kire o se me nana de o so wompa aduane a enyunu e wo se me kokom na udidi a wa ye wi na esa anu oya Gino hot pepper powder de anu oya pa na afa ye mfa me kompro ye nka ho enti ehwam dada emu aduane no nso so te apo 100% natural ye mfa preservative nchine ne MSG bia nkonkwo share no wunya bia wanya ade e be ma ofie unuane nyina nso so aye de pa Mr. Champon oh say ya Dubai ya boy adwen Dubai ye no kwete ya bonkofo amomo ku Dubai enye interview ase na ya disuani empa na Dubai mom dia ade ba ko ye hia pa ni police report yo wo kon cantonment as whatever se woni boni bia na je say akra o se woni boni bia wonya criminal no mo ya ade eno ni ade hia na ya na wutu kwan ya na sebi o passport akwa ko di obi nche for more than 6 months wonte wo hwe no mo ya ade interview be agency ya wo mo de wo kon wo na wo ye obi bia ma oni achajo na offense wa pe officer dia ma we enteki even 1 month kura tell me what say e ko 1 year na still no e bia say so won pe say ye be ha no e to aka no de o chire ai hwe ni di de hia sa benada na du me say ase obenya se ho from so aka enti ne promise na ya first why ya record ato ho so banku ma no ni ye de omo no mo dia say Tuesday no omo ya tie ase papa na ye hu ne ye na Ghana fo nsua de na kwantuo na nye Superman na Spiderman na de obekọ wunyansa ne wa adwene na de obekọ interview ye nkofra tenifo se wo mo ko America ne ye can say other countries
so simple. Maybe I never feel inferior. Bring me up to show almost and money I did. The son is also the end of Sunday, but you see, and young Musiba, they will say, but see to go away. We need to be bold. If that's what I said about the woman, the reason is, I'm not praising, and that's what you are. And you know, Mama, on the Akasan, almost never be or just to be on Fanto. You may I say, Ebusia, Upe school, Papa Pan, or this year, or Barco, or double Dawa Comaswa. Me patronian school beyond a time ye japadia good dear deco. Asama making Wadauruma, or the was so fair me a bebwami new mean. Schools in the Bupa, Nemum, or ban or Dawa Comaso, win himself Wadiana, oh, baby papa de Negra. Me pacho a World Links Academy. World Links Academy. Me pacho fa bani nko school bia obenyini no. Na ne classmate for no obi ani hote parliament. Ne classmate no obi ani wa wa bia adwumada no. Ne classmate bia antekai mu SUV American. And ne classmate bia anti anu bi mu a wa ha oba no. Fa oba kwa school a da chen. Otimi de nsasi ne bo me classmate DSP. OCP one the Chasani Abobo manager director and only school. Eti wote menkan mo asom nye obebre school ni din at the World Links Academy en kase na skasa mu enye ayibi anya asembia yesi e ka wo ekuresa yensuohie unumu a ede na maada fa obakọ ho a free crèche nursery primary me patro ekosi JHS 1 to 3 admission no eda so available se wo de ward no ebebre yen ni ede ntete papa ede ama no na won so daache why your wofu a why you proud of onsa no adwuma nyame mu anti enti me paache World Links Academy me paache wonom sa wo boarding facilities at the mount bia na woni adaje se ye mu binom boarding facilities no we no nya wo de ni bia nya me de na esimi krom ho ni bi we de na beefo a kire se bibia deda na kwan mu wonom wo bases ya hodo nso so a eti apon kasa enti me paache wadawro ma me kire na kire akwan a Paraku Estate atasomanso ti wa wo hwan ya me keka bayi a ne wa hunu se oba no daache wo ma me na me classmate tonkube na me class opebosia kura wonya classmate bia wa ha no fa ne ko World Links Academy na wono mo nhwe na wo mo moa ji ahomai na ne mpanyifo ni nkomo me se akwada no a free crèche nursery primary JHS 1 to 3 pomoden ne fa ne wura honom na wono mo emoa 0208 191351 sani amebo numbers no me pese ultimi tro na aboa minu mienu daache 0208 191351 ana say 0547 44 24 0547 44 number mi hunu Mamenfa first one na mawe na ashorte 0208 191351 0208 191351 World Links die wa wani tua international standard Bishop Papa yako Dubai wagu asem na birim dia ma nyamete ona me wosu mi dia mpesa mka kire ni na mejato kwaku anansi so o se binada ngoma wodi ni nyade ono asunim yenim se Dubai de 2 weeks ba cha okrosika 2 weeks nya je obi sa ma na woko ho nye kura wase obi feli obi anase se bi ko interview am paase wodi asefa wodi yeto so na ye ne de ma na je wodi ekodi eye kuro ba ko a so kono kura ye di holiday wo so de ye come ye ka so obi am paase na obi paase de be se ne de kwan se abrante ansa de wasi aka se ne ni paase ya no no waje atum ndam tu de ye twan ne banada de ekwan wa mbaba so obi do ka no hye wa afia mo mpene picture nyina nto ho ma yen obi de ka no hye wa afia edan se bo beba tu bi obi a wanya ndam no nko na chi nko di nkomo no fa ntu ye no wanya meto nyesa ebebo de wura mu obi ode ne ka bia be ka wona ne ye de bebre ne emwa aji odwane ebi so mo maka na ye din nko mu twa so nti no ye ba ko na furo no anya asomdie de be sense o nya se ne die ne fama eye Sompa Nkomo na yeso yentimi nya na ne die se fatama nyesa abanada ne duru no beto na se mi a wo to kire se ye call first interview amfa no
and a second one ye dey jo ku bi ne ku say under age wo ku e be fedi pa ko baby no wo connection ma wo hu say under age di ni wura mi no mo na be ka say uti ba under age no obo yes sports and I want no go one Black Starlet Onwe no won toto ne niam ase de esefata na na ni di esefata ne nsa nkanya se free brand e kono ni obete na so no 2 months time obete ne ya wonya ne sa na nke da se pa over bet be free ai no kwasem pa atrema asabo na hawan se ne bone nso abo we be kan wasem kakra ya on se akra so bia ne be adanse a ne wo baabi onye friend no tiptoe lay na was circle na sa tiptoe ho na yankrofo mu tu kwan ko those the Germany ni Holland me ade obekọ no ko abrane atwe pimpinis aye ne Jerry no wagye ne pong shoe pong bet ho satan na yentu nhemu ntina manfo de manfo ko abriche drum mebi no na afi azasem abam ana tiptoe egoye ye pese ye kama connection manfo mo de manfo tu enye ne se mo anhwe yi a bedrum mebi no de se de na ya wo kan se na kwantu no ene obi tene dem so fa telephone pa masa vese de mo de ma tietia ba de omo ye no omo na ebo ma no aduane tugu omenye very careful America yes sebe abrofo ka brofo ni UK ka brofo no kwa de work an wonka sa Dubai anya English bi no mo ka no ho e de enko brofo no mo kwotworo de asem na asi Africa ko de anya dan me tell na me tie yi ni sa na msa na do okeke kan de wo de wo kwa ya na wo kwa UK na so kwa infa na ye kan na no krampo no de nti dai ye nnuanu ma sebe o man ko school mo nte brofo e bebe nti America no UK no ya mo ye adwuma o mo na brofo na ye adwuma ya nu Dubai wo ko no ye du no ye ma ne chro wenti man chro we se won ka wo myself o do abrochima na wo ko ba bi ti se German embassy na se France American embassy so won te brofo no se wo yi a wo de ko no minti ye mount interpreter wo ko pedai ni ebusa wo de na so ko me ko visit for me ma me wo say ya hwe wo yi bank statement e che se wo ko no mfa obi enkoto aban so ya hwe na ye de be mo na de amount na de okike kan na Dubai afa de so control myself to say de na wo gan ana je so ko camera fo ni ade say Dubai so sa na akoye ya bese no na daroma penifo se de asute ni de ani fam onya do so se brada ya ye ntwen yenwe me da ase ya ba kwa ahoma ne so tew na ya ye ne ese na fata ne de birthday ne so so e de atoa so 0548931931 0548931931 anase 0551931931 0548931931 0551931931 na Kelvin on the birthday ne so atoso ayenua ba papa bi ahofedua Patricia Apia ena edi na wodai na fia de unim se sompa na yedin bi a odo enso ta akire ne senti na onua ba sister Paulina ya yenyina ne som wo sompa hai wode adan yen se ne nua ba fa feidi na woda ne nti yenyina yen kan mum na yenya paye emom mpaye papa emfa ma part nyame nhrawo onye okese na baby a wadu na fe se na watra hokora nyame nka ho yeda ase obi ani so abusua ha ne yede som ni nyina bepem wo production la akwotena se se wonim se wo se wo ye na medase belen nti yemfa production la nto eduantentem se bia obi si form otikam osi form a obetimi afa number no se entra ho ma o hawa to so na metu no ensa metete o hawa to so metu de nipa no na de ba na wa na de yakopana de edma nipa ya abron so ye adwuma pa o sa enti o hawa na metu no se entra se enye honhon sa ma na metu ne de obi na de ba abeto company force de opam no wo mle ya unya ahomedie da dini o tete wa bla bona wo ha no mpa yi die no o pa seye no enti na Sompa Nkomo ye wo ha no ti ba bla bibia o ha eda no so
The number we na betumi afrɛ I betumi we din kɔma wɔ so a wo haw no ɛto ebetwa sɛ ne obi de ɛto atwa man no. Number is 0509 0509 438 507 0509 438 507 and now 0509 438 484 0509 438 484 Mr. Number pepe the exercise mu aye 484 no. You put afani nyina